Pedhoso menit. Pak Untung, monggo reneng-renengi Pak, mau rezeki men. Masih nomor di. Ini apa enak Pak Haji? Pak Haji. Ada kiri, ya. Sakit masani mau? Sakit masani? Sebenarnya sakit masani apa? Siksa, nah, siksa sudah. Nah, harus sabun sekap, ya sabun sekap. Baju sabun, mau? Oke, hadap kiri mana? Sabun. Sudah, sabun besar. Hadap kiri mana? Ini kalau melorot. Sabun mau? Mau di sini. Oke. Sabun hadap kiri mana? Langsung mana? Sabun mau? Ya. Ada balik kanan tidak? Bon, melapak atas wau setunggal kali 3. Di penduduk piramid itu mulai menggah bangun para bersoang-soang. Matur nuwun. Mangke penjajaran para sabdo apa sih? Sudah. Dari data nih keseng. Sing teng WA niku to.